Okay, assalamualaikum mga tayo-mahod. Ako'y Ahmad, inin tao sa Bunawan, learn bahasa sa gininitig tao. So, adlaw ini bali magbasa kita ng kitab, paon ini kita ng online, ni Abun Nawas, by Irene Hassan, illustrated by Daniel Elkins, from the Summer Institute of Linguistics, published in 1988. Ang mga kabataan yon di mahal nila pagkaroon ni Abon Lawas. Tapos na minsan ako, malukay ko na di mo mga kisa-kisa ka na Abon Lawas. Ini mga kisa, di bali, sula na to dya basta. Yan. So, yung malukay nini, 1988 pa siya. So, kita na to. Kita na basta yung kaya man yan. So, yun na so. So, yan din mga haluon. Yung mga pages niya. So, sa 2, 4, 5, 6, 7. Pito. Ang makambuko na to ini kata. Tagnan taha in pagluwid sin buhangin iwan sin paghukot sin alon. Kaya sa libro nito di mga topic ka na nawas. Kamamaw na dyan. Sultan iwan siya. Tagnan ta. Bismillah. In pagluwid sin buhangin iwan sin paghukot sin alon. Na iniabon nawas kuno ini ambok tao panday pandikan. Lando tuod malaw min panali niya iwan maalis to, iwan mapanday siya tuod mamikil, simpa ko yan niya abang siya halom kasigpitan. Wayroon tao matukan niya bang magbuno daha pikil akal. Manjari, um, manjari ini hambok adlaw na misita hi abon nawas pa sultan. Pagdatong niya maon pa astana sa butod na sa sakit in sultan. Sa kawa, in kasapunalan niya, in sultan nagsakit-sakit sadya. Asupayan niya matukas, in lawom sin pamikil, iban panali, yabon nawas. In mana si matukas sa i-test, matest. Lawong yabon nawas, ampun baribo ampun. Yariin patik mga subo, bangunuin nakaukoy kay mo. Allah abon nawas, lawong bihay ni sin sultan. Aun na bihaon mga hangkapito ako imukoy. Di ko nakasandalan in sakit sin ko yan. Biya aon ahon masipak. Mangin alon musa nahahirad daplakan lang bihay ni sin sultan. Sumong isabit sakit sin ko. Biya sin tiyutukol sin basik. Na uno waha ini katawang simpatik haampon lang ni abon nawas. Mawaya to dako minsan pakain hula da akon. Kumawa sini kaubat kan ampun atawa minsan in ginhawabaran ko ipagtulos ihlas kura bang mayan kaulian dahi ampun laong sin sultan na bang akula sala sahon awon nawas bang umundong ipagpusa sin alun yaon hay daplakan kumo itsakit sin uko iwan makahalito dako sumakawa bang musa na isa magbalik in alun sumakit na isa binuko biya sin kain na tagna. Panghati ko pagyan ni mo sa in daplakan, correct nyo man bang bro, wala imamo. Every time kung danin daplakan, in waves, mato pa mga pahingat pa bata. Atawa ka magbalik. Yun ba? Malay biyat. Yung ingatan yung manasin mo sa daigdig. Ita hati ko ning ito. Tingyo ta. Hati ko akong nawas, lang sin sultan. Bang mo mapahundong ka kuin alon yaon kaulianin sakit ko ini. Hangkan bihaon da akon takaw papahukutan kay mo in alon. No, sabi so to da pahukutanin alon. Matlang niya malawain in sakit sin unya. Para halin siya on sakit-sakit hadja. Nayaw ko masusampon lang ni ako nawas. Bang amuin makauli kay mo, natanto hinangon ko. Ba't biya na sinari ko minsan induho nyawa ko hipaglidla ko. Da, paglila ko ra, bang pasalan ni ampon. Grabe si loyalty niya. Na, marayaw na. Namaid ni awon nawas. Bukon mo okay nagbalik siya pa astana, di ma nagkita sultan. Ampon baribo ampon. Long biyay ni awon nawas. Nagbalik siya. Aon kilupahan ko ibayta kay mo. Na, uno ba haig kilupahan mo ibayta ka? Long sin sultan. Long ni awon nawas. Kilupahan ta ka baytaan. Si magkakunahan ako sin hipang hukot ko sin alon. Na napikil ko, bang mumaluwid ka ko in buhangin, kahukutan ko in alon. Dapat dupang to di abon nawas ini, lang sin sultan. Iwan panggalit.
Ya dining kaari ko magluwid sim buhangin. Nabihat to kaampon, nangyawon nawas. Napagkaisab di mo na maluwid yung buhangin, nabiya din sabin kahupot sin alud. Long biyahin niya nawas. Wala na nagkewa insultan, sa na nag-ilong-ilong iman pagyan. Bunal, bunal, ya nawas ini. Alaw, may panalik iman pagkit. Na, biyat to. Biyanin ko mo mga story abon nawas. So, ito yung first story. Kisa. Amo na yung pagluwid si buhangin, iban sin pagukot sin alud. Okay, na inshallah, balikan na to susungon siya. Magsukula pag 10, subscribe kami ba mag-like, balikan na to. Basta uning mga nakauna, kisa, mga tarasol, hal, susulat siya bahasa so sa betapon na muning katibasa na to. So, yun na to siya. Yan. Again, ako Ahmad, din daw subunuman, learn bahasa so, anything to. So, magsubot. Salamat kasi sa